As autoridades búlgaras anunciaram que 35 cidadãos nacionais foram detidos por tráfico de antiguidades numa operação internacional que envolveu a Europol. Muitos caçadores de tesouros, negociantes e traficantes de alto nível foram detidos, tanto na Bulgária como noutros locais, numa iniciativa coordenada que abrangeu 8 países. Bulgaria requested Europol support almost 2 years ago. Because of the complexity of the case and the intensive investigation measures needed, we have proposed to set up a kind of an operational task force with Bulgaria, Europol, but also European and non-European countries. 30 час се провежда полицейската операция, още не е приключила. На терен имаме над 220 служители на ГДБОП, които извършват множество процесуални следствени действия, предимно претърсване и изземване, както и от прокуратурата казаха, това са на жилища, офиси, различни имоти, моторни превозни средства. A rede criminosa operou durante 16 anos na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e nos Balcãs. Tem também muitos subcontratantes noutros países de diferentes especialidades e profissões. Na Grécia foram detidos arqueólogos e professores depois de provas sugerirem que estavam envolvidos no esquema. Общата стойност е над 100 милиона евро на откритите вещи. На черен пазар това не е цена, която е определена на нормалния пазар на артефакти. Още повече говорим за артефакти, които са придобивани незаконно. Някои от тях, голямата им част, от нелегални разкопки в района на Балканските държави, така също и в Италия. Para além do tráfico internacional de valores históricos, os membros do grupo estão também a ser investigados por branqueamento de capitais e outras infrações financeiras.